Chisen gawe kalong ying ga badap tang daga cingine ga cingi aw pedeng silok. Bat namar ba uni ulok jonga daga yeng ude ubriu badi babam bua jause me labas ngi. Hakawe gemet aga cingine kala jia komne. Bat kat ba kadang yane hangta kalok kala ong yela ulok hima me nadu mental lek nyo singkul ngala isi shisha ye jinglong ga jongme bat kala pengkedang yang hadu kata ket lo no ka bade ga jongme baro shem menta mi no menta ket lot wat watang ka weiru hakum kata ka por ulok ushime ka wei ka khopolo bar ulak shem bar ket iga jan kenap apo ka khopolo haden bo lo dap bantap iga jan kenap ulak shem ro sai kalok bar ulak tap lang ha ka khopolo jungu kalok akum kata ka por ka ong obole mele akum ne hakata ka por uang ulok yala kalok hato papat pade kalok jonga pamdai ka jonga te paong kilo na ka jonga baro te ngakit lot ya paru haba pade ka jonga kalok akum kata ka por kamla balai esyu namar ba ka smutu ba ka dai kalok ka jongu bunsim ki ying krista ki pai ki pra hakum gane ka por namar bo bamman wala hyarat mano yegi kuntangi don kam ban pen klan yaga jingai jongi hau Jesus Christ